Akatare k'ebitookye ak'omu Rutumbarara City hakuba barikumanya nk'aha Kikoona n'emwe aha myanya erikukizayo kugurizibwamu ebitookye omu kyanga eki. N'obw'embeera omu katare aka neeba eri yarugaho ndabeho, abashuubuzi omu katare aka abagambireho na Tayari West TV borekire obutashemererwa ahabw'ebbeeyi y'ebitookye eri ahansi, ekintu ekirabaniisemu eby'emishuuburo yaabo. Challenge y'amaani ebitookye tibikakozire ebbeeyi ngu ogire niyo bbeeyi yabyo. Nibiba byatemba bishuma tibikafunire ebbeeyi yenyine. Mu kyaro nibagira ngu emere teriyo konka emere neehezekanya ebbeeyi eza ahaiguru. Egyo niyo challenge ei tukyayine. Kandi ekyo kigaruka kikoma mbwenu hati ebbeeyi neegyeraho kuba obwire bw'omumaisho nk'okwamondo kw'ikumi zirakuba ekyanga kigambe twareena esatu n'ekicweka reero eki kiraguma n'ekicweka. Embeera y'amajuta neereesire obuzibu na munonga zakuruga omu kyaro witu Bugamba amajuta garaahera akashanju na bitaano sente kanaana. Waza kukakuma omu Kikoona uzagarukayo oshanga na lita emwe takwasa kugaruka. Ari Mukiibi ori chairman w'akatare watugambiire oku akatare karikutaahiza omuntu wa buriijo. Aka kikayambiire ekikoona eki oba n'abeeyingurizeho oriya kwakureeta ebitookye byamara kubiguza aza omu maduuka abaganda kubakwiza nabo obundi baahika aha bariire baza omu roogi. We Amimu Sekubwa omushuubuzi w'ebitookye agambiire Tayari West ngu bo nibateganisibwa minzaani ezirikupima oburemeezi bw'emotoka ezirikuba ziine ebitookye. Ekikuteganisa nk'abashuubuzi omu kikoona kyaitu mu kare bizinesi ziitu zirikutambuza minzaani eteganisa munonga. Kyetukusaba nk'omubakuru abamwe abakutwebembera ahaiguru tuyambe aha minzaani. N'obw'embeera obwahateta kwesiimisa abashuubuzi omu katare aka baine amatsiko ngu ebbeeyi y'ebitookye neeza kutereera. Gashakwa Caroline kandi ndahabwa Tayari West.